Maya payabak po kikatamungan. Iyabetala king panalangin kaniting binsa ding makatuki. Para king kapasalamatan dari Sardas at Luz Medina at Familia, Imelda at Clifford Ray Umali, Tony at Rose Gopez at Familia, Jaime at Adena David at Familia, Lisa, Kate at Ram, Anthony Chase Gozon, Katrina Camille Gozon, Villa Villaraiz at Familia, Aileen Canlas, Benjamin at Alma Adriano, Mon at Sara Fernando at Familia, Fred at Jenny Salila at Pamilya, George at Telma Lintag at Ingkayang Pamilya, Generosa Canlas, Jenna Lindampil, Rebecca Erese, Lori Jimenez, Kayantabe daring kare-karelang pamilya. Para karing magmasusi kong karelang Kebaytan, Patricia Foronda, Marilyn Daluz, Joshua Tanhueco. Para king special intenciones dari Mary Manet Pineda, Nelson Dampil, Joselito Garcia, Dick at Helen Galang, Ella Gomez, Eleanor Ventura, Jonel Pamintuan, Pauline Deirit, Socorro Garma at Familia, Sara May Lugtu, Camille Angelica Nuki, Benedict Gerald Razon, Patricia Foronda, Romel at Lori Medina, Francet Angeli Llorin, Prima Kiwa, Cristina Millier, Carol Ramoneda, Roweline Ann at RJ, Rolly at Eder, Dan Aldirite at Pamilya, Mary Antoinette Makasaet, Jason Balagtas at Pamilya. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Sister Benita Reyes, Remio Pangan, Melissa Villanueva, Ronnie Reyes, Perry Deirit, Rose Tiglao, Milger at Antoinette Javier, Clarita Doruelo, Irene Otencio, Janet Yazon, Dixon Oronce, Carmen Franco, Ana Marie Santos, Danilo Asuncion, Neil Tanhueco, Jennifer Reyes, Sion David, Rick at Tita at Miranda, Pauline Deirit, at ding sablang kapatad amasakit, at ding sablang ating COVID kasalukuyan. Para king pamanantabi at protection, dari ning banal ay espiritu karing pamilya dari Ani Razon, Antonio at Josefina Guevara, Alfredo Jr. at Amelia Julian, Bert at Angie Bautista, Imelda at Clifford Ray Umali, Eusebio at Norma, Andrea David, at para kingalanggang kapainawan daring kapatantang mayang na di Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Cesar, Marian, Merla, Olga, Arsenia, Seriaco, Rodolfo, Emiliano, Nieves, Perfecto, Paz, Jose, Trina, Perla, Benedicto, Rodrigo, Mark Romuald, Felicidad, Maricon, Lionel, Oliva, Daisy, Cecilia, Cesar, Wilma, Villa Hermosa, Walt, Oscar, Dr. Kenneth Tristan, Alfredo Sr., Estrella, Amando Sr., Estela, Narciso, Ricardo, Walter, Ana Maureen, Paul, Richard Jules, Rosette, Zar, Noel, Agaton, Consolacion, Nida, Cristeta, Demetrio, Belen, Danilo, Emelita, Rolando, Lai, Mariano, Epifania, Marnie, Victoriano, Abel, Misael, Armando, Alejo, Faustino, Jose, Arnold, Roman, Leonor, Natalia, Domingo, Inocencia, Alejandro at Ana, at ding sablang kaladwaking purgatorio, at detang ala ng makaga nakakarela, at ding sablang mete uli ng pandemic. At makanyan mo naman para king kaligtasan ng balang metong at king kaligtasan daring kaya katang frontliners laban king COVID.
King lagyo na ningig pa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ning grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ning Diyos, at ing sala ning banal ay Espiritu, manatili kaya kayungan. At kaya kaanti mo rin. At syuta ng king kalabi ng 7 Domingo, and it is the last Sunday of the month. Nyapin po ako yung magmisa. Next Sunday, it's already August. 50 Dominggong tuki-tuki, magumpis ang manibat ang laking ebanghelyo ng Juan. Ulinaping nga makuya dyan mo yung gospel ng Mark, anya digdagan dekeng gospel ng John. And all of them are all about the bread of life discourse. Sisyentalangen rin kaya katamong kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi, kaniting banal na misteryo. Magkumpisal ko. King Diyos, amayupayang tutu, At kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano, at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita, ipanigapuko, kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel, ampon santo, at kaya kayo kapatad, ing panalangin niyo ko, King Diyos, aginutamo. Ing Diyos ang mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo'y dala na katangan sa King Bie alang angga. Amen. Pagkalulu, Nino, pagkalulu, Kristo, pagkalulu, Kristo, pagkalulu, Nino, pagkalulu, Gino, pagkalulu, ligayaking Diyos, ligayaking Diyos, king matas baanwa, ligayaking Diyos, ligayaking Diyos, ligayaking matas sa banwa, kapayapan, karing taong, kaluguran, pupurian, nakarangalan, paligayan, nakat sa sambandak, pupurian, nakarangalan, paligayan, nakat sa sambandaka. Karing taong, kaluguran, pupurian, parangalan, kapaligayan, at sa sambanda ka pupuri. Daka at sa sambanda ka, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king matas baanwa, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos,
liga king matas aba. Manalangin tamo, o Diyos, ay higpami, babyemo karing anak mo, ring sablang masampat regalo para king ganap ng biye ning tao. Bustan mong ibiyene kaya kami ning anak mo yung tinape ning kayangamano, apasikan king kasalpantayanan mi, ing kayang kapayapan amagdalang kapaynawan kaya kami, at ing kayang pamamatula ababya kapanayan at tula kaya kami, at ing tinape ng babye-bye amantabe kaya kami king dalan papunta keka at karing aliwa. Payabot mo sanang idake miya iting tinape karing sabla anting metong atanda ning bangketing si Jamu para kaya kami karin banwa. Iti aduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk tamo po at makirandam King Amano ning Ginoo. Pamasang ibat king kadwarang libro ding hari. Karing Aldoreta, ating taong ibat bahal sa lisa, alinapit kang Eliseo, intao ning Diyos. Magdalayang 20 pirasong tinape, amegawa king mumunang pupul asibada, at ditak abinutil abayong pupul. Nga ng Eliseo king kasaup na, iya pagmulareti karintao bangka nanda. Dapot nga na ning kasaup na, ela makagyureti karing dinalan ataw. Nga ng Eliseo, iya pagmula bang makapanganla, ulinging Ginoo sa sabyana king makapanganla at atin pang mitagan. Inya inapagnala ning kasaup na karela, at antimo ing sinabi ning Ginoo, mengan langan at atimpang mitagan. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Ing pakibata mo po kindalit, ing gamat ning Ginoo, pakana nakatamo. Pakibatana ing sablatang pamangailangan. Ulitan tayo po. Ing gamat ning Ginoo, pakana nakatamo, pakibata na la ng sablatang pamangailangan. Ding sablang lelangan mo, puryanda ka, o Ginoo, at ding memalen mo, pasalamatan da ka. Ipamalitara ing ligaya ning kekang kayarian, at ing kekang kayupayan. Ing gamat ning Ginoo, pakana nakatamo. Pakibatana ing sablatang pamangailangan. Ding sabla makalawela at manayakeya, at babye nakarela ing pamanganda, king panahon a kailangan da. Ing babye mo karela sobra-sobra, ibabye mo karing sabla, ing kailangan da. Ing gamat ning Ginoo, pakana nakatamo. Pakibatana ing sablatang pamangailangan. Makatuliran niya ing Ginoo king sablang dalan na, at malam karing sablang dapat na. Malapit siya ing Ginoo karing sablang tapat mamaus keya, karing sablang king katutuan mamaus keya. Ing gamat ning Ginoo, pakana nakatamo. Pakibatana ing sablatang pamangailangan. Pamamasang
Ibat king sulat ng San Pablo, karing tao Efeso. Ako ang makasukol king uli na ning Gino, makisabi kong mayap kaya kayo, king mibebe kay sana, agpang king sukat dang daptan, ding inawos ning Gino. Mipapanupaya kayo sa maganaka, mapibabata, at misaup-saup, kitmuan lugod, king metong at metong. Pagkapilitan yung papanatilyan, ing pangametong, aibat king espiritu, king kapamilataning kapayapan, abubuklod kaya kayo. Metong yamu ing katawan, at metong yamu naman ing espiritu, antimonong makananong metong yamu ing kapanayan, ake katamong keyaos. Atin mong metong aginu, metong akasalpantayanan, at metong abinyag, metong yaing Diyos at ibatangan. Ya ing makiupaya, darapat king kapamilatanda, ring sabla, at manatili, karing sabla. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos, talakad tapuban parangalan ing mayap a balita. Itangan po. Lintoya busaltamo, ing metong amaragol a propeta, dinatangya ing Diyos, baneng iligtas, ing keyang balen. Ing Ginoo manatili kaya kayo, At keka antimurin. pamamasa king maya pabalita agpangkang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Dinalakit si Jesus, king kangat baning dagat ning Galilea, tikian dering dakalataw, uling ikit dalaring malang depatana, king pamanulo, karing masakit. Minukya si Jesus, king bundok-bundukan, at karin linukluk yang kayabe daring kayang alagad. Malapit na kaniting Pasko, ing piyesta daring Udyo. Inyang lawen ng Jesus, ing makapadurot, ikit na lang lalapit kaya ring marakalataw. Nga nakang Felipe, luka rin tamo saling tinape, ban apakantala reting tao. Balo ng Jesus nung nanoing gawa na sinabi na mo ini baneng itest Felipe. Nga nang may kibat Felipe, ela managyong panyaling tinape ding aduang dala na dinaryo. Ban ing balang metong makapanganya maski ditak mo. Ing metong karing alaga di Andres, ing kapatid ng Simon Pedro, nga nang sinabi,
Ating meto ngayanak alalaki keti, amig bakal 5 tinape ampong aduang asan. Dapot nula antireti para kareting dakalatao. Nga ng Jesus, paluklukan nyo laring tao. Madikot king lugarayta. Inya linukluk laring tao. Migit o kumulang laking 5,000 ring lalaki. Kingwa na lang Jesus ding tinape at inyang may kapasalamat na King Diyos, pemyena la karing pakalukluk. Makanyan mo naman ng gewa na karing asan. Mirinan lang ang ding tao, angga king bisala. At inyang kinabsilangan, sinabi na karing kayang alagad, tipunan nyo laring pisi-pising mengatagan, ban kanita alang masayang. Inya tinipon dalaring pisi-pisi, ay ba't karing 5 tinape, at akat mo dalaring 12 kaying, karing tagan daring taong mengan. Inyang ikit daring tawing malang depatana, ngarang sinabi tunepin yung propeta adatang ketiking yato. Balo ng Jesus, king burireng lapitan, ban pilitan deng gawang ari, inyame ko yung pasibayo, at mintang magdili-dili, king kabundukan. Ing mayap ng balita ning kakatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Tines ne kanong Jesus si Felipe nga naning ebanghelyo, nuka rin ta sa aling tinape ban apakantala reting tao. O yaning kutang ng Jesus kang Felipe, sinabi na iti, uling nga nabalo yung gawa na nun borin niyang itest, Felipe, today, ita mo naman yung itest ng Jesus. Aro, magtesta mo naman ngeni. O tena sinabi nga mong magpatest siya pala yung nga pong ginungeni. O tena naman sinabi nga mong atin palang surprise test. I-test nakatamo ning ginungeni. But not the same question. Nakitang nakang Felipe. Not the same question. Nuka rin ta kumang saling tinape. Ban apakantala ready. Balo yun ang sagutan. Nyapin, not the same question. Ingites na kaya katamo ngeni. Ingites ng kaya katamo ngeni. Yapin ini, nino kaning manakit milagro. Nino kaning manakit apong Ginoo. Umpisan taning test, balo ko ning pakibat yuking kutang. Ing milagro ning 5 tinape ampong nga duwangasan ngayong makibat kanya. Nung nukarin may kapangan laring 5,000 lalaki, ela pa kaya bekeng bilang kanita ding mga na anak at babae. Balo ko na yung pakibat yung kutang, ing milagro daring tinape adinakal, ing milagro daring asan dinakal. O yan ing balutang milagro, o yan ing usual milagro, o yan ing akakitang milagro keng ebanghelyo. Kaya mo nga ng Jesus, the answer is wrong. Agpangking Ginoo, ing answer, a milagro, aliwa ring 5 tinape adinakal. At aliwa mo naman ding aduang asan adinakal. Agpangking Ginoo, ing milagro, alang aliwa no itang edala likwan, itang edala gilutan, dening large crowd, amarano. Nga ng Jesus, karing alagad na, paluklukan yu laking dikot na gospel ng John, ing binasa tamo, keng gospel ng Matthew, nga ring alagad kang Jesus, mabibengi na. Mikela nga ning lugaray ni, palakwan yu na laring tao. Ing pekibat ng Jesus, karing alagad na nga na, ela kailangan mako. Ing sangkan, o ba't edo likwan, dening large crowd, amaranop, o ba't edo gilutan, o ba't edo dinismiss, pepaulyan, pepalakwan. Kasi kanu, ikit ning Jesus nga pong Ginoo, karening large crowd. Ikit ning lupa ni nga pong Ginoo, karing lupa darening maranop, a large crowd. O yan ing milagro.
nung Yesus sing makibat. Ing kanong manakit kingapong Ginoo, ing kanong manakit Diyos, king taong nakanunano, o yan ing milagro. O inipay meto nga milagro, agpang kang Jesus, agyang nano mo ing atinda, may kakimutla, agyang dimut mo ing atinda, may kakimutla. O yan ing milagro. May kakimutla, kasi pin, inga pong ginuyang ikit daking lupa darening danupa na marakalataw. Kutnanda ko ngeni, sano mo, kaya katamong ordinaryong tao, king palagayo, ingagyutang gawa na milagro. Sano mo kanong milagro ing kaya ng ating mga powers? Sano mo kanong milagro ing keng English nga ra doable, achievable, realizable, replicable, imitable. Kaya katamong ordinaryong tao, ing parakalan nyo laring 5 tinape, ang po pangadwangasan, to the point of feeding 5,000 men. O ing eyo lakwan ding marano pamangailangan. O ing akit nga pong ginuking lupa daring danupan. O agyang nano mo ingatin yu, agyang dimot mo ingatin yu, kimot kayo. Uling emo nga nasopan because of 5 loaves and 2 fish, kailangan kanuing lakwan la ring mangailangan. Uling emo nga nasopan, uling ditak mo yung resources mo, 200 days wages, kailangan kanuing gulutan la. Naburing sabihan, nakamakagalo. Naburing sabihan, nakamakakimut. No likwan ning Ginoo, no gilutan ning Ginoo, ginaloya. Kasi, kanu isip ala ing Ginoong Jesus. Makaniniya kanong misip ing isip ala. 200 days wages, man nagyo. Ala tamong panyali. Ala tang agawa. Ing kanong isip ala, agad yang susuko. Nuka rin tamo saling tinape, ban apakan talareti. Magkasya, reng 5 tinape, ampong adwang asan. Nula antireti para kareting dakala tao, kapurit lamo. Bali alala mo. Makanyanyang misip, ingisip ala. Makanyanyang misip, ingisip ala, kasi isip alang Diyos ya. Ninuman ing alang Diyos, ninuman ing alang apong Ginoo, tumakot yapin, milakoya paralan, milakoya disposisyon. Magkasya nga nang magsalita, alatang nga gawa, alatang nga karapat. Nalalikwan, no gilutan, ginaloya, ing Ginoong Jesus, kasi isip ala, isip atin niya. Makaniniya ka nung misip ingatin. Di takmupen, dapat atin pang ipakan. Palakwan, Paul yan, di takmupen. Pero makagalot na mo, makakimot na mo, atin tanga karapat. Makanyan yang mimisip, ing taong ating nga pong Ginoo. Isip yang atin. Olimping atin niya nga pong Ginoo, inya nung misip ya palagi, atin, tatakot, milalako paralan, kasi atin niyang pagmaragula Diyos. Ing kanong taong ating nga pong Ginoo, balo yun nung naning pigaga na ka na, liwaing dita ka resources, ing pigaga na ka na, dumanop la ring marakalatao, mga lilyula nung paulyal la, makalunos la. Ikit ne inga pong ginukarela. Balang banwa ketiking Pilipinas ating magganap parangal na Ausandang Ramon Magsaysay Awards. Ordinaryo lang tao ketiking Asia. Sikat, pikabaluan, celebrity, simpleng memalen na King Biera, naman mo dugo nakaka luwag-luwag.
May kapaltola namang milagro kalupa ng Yesus. Lamig para kal tinape, lamig para kalasan. Nune, ikit ding danop daring kabalenda. Mo danop king pamangan, danop king kapayapan, danop kalinisan ning kapaligiran, danop king belwan edukasyon. Ikit daing danop daring kabalenda. Miyarap la kareting pamangailangan, pero ginulot, meko, miniwas, tinakot, mila ko paralan. Agyang king biera, man mo nakakaluwag-luwag, karing ikit dang mangailangan, nanong gewara, may gumpisala, nung nanoy ngatinda. Kalupa kay ng Ebanghelyo, may gumbisa Jesus nung nanay ngatinda, itang taga-Timor, ngatinda, may garal yang theology. And then she dedicated her life to the service of the poor. Itang taga-Cambodia, ingatin na, itang karanasan na kanuket ang communist regime. Itang taga-India, ingatin na, may itong yang psychiatrist, karening mentally ill is treated paupers. Karin la migumpis ang ginalo. Karin la migumpis ang kinimod. In concern, it's not the resources that they do not have in order to help. In concern, ilapin, dening taong mangailangan, what they do not have in life. Kawawa naman sila. Inuutu-utu sila. Ine-exploit sila. And the rest is history. Ma-award ramon magsaysay. Nung dening selection committee meeting awards, menakit milagro keng pigpagalanda. Ing sikreto yan naman ing sikreto ng Jesus. Ing manakit apong Ginoo, king kaparang tao, manakit siyang milagro. Talata. Sasalpantaya ko. King Diyos, sigpang mayupayang tutu. Linalang king banwat iyato. At kang Yesu-Kristong anak ng tugtong aginutamo. Pengagli king upaya ning banal ay Espiritu. Mibayit kang Santa Mariang Birhen. Linasa lalang ng upayang Poncio Pilato. Mipako king krus, mete at mikot-kot. Tinipaya karing mete, king katlong aldo, sinubliyang mebye, pepaytas siya banwa, makalukluk, wala ng Diyos, igpang mayupayang tutu. Ibat ka rin, magbalik yan naman keti, ban mo kong karing mabye, ampon me nga mate. Sasalpantaya ko, king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak daring santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alang angga. Amen. Madalangin tamo king Ginong Jesus, ban pakabuklat no, ring palad na, at ipagkalub ing kapag nasandaring sablang mabye. Nga tamo ngening manalangin, Ginong Jesus, pakramdaman mo ing panalangin mi. Ginong Jesus, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ban ing Ginoo, para kalano ring talapamayapa. Ban mi kamaygit apami sa usig king pisamban. At maragol apami tambayan. At pamisan metong king kekatang yato. Manalangin taking Ginoo. Ginong Jesus, pakramdaman mo ing panalangin mi. Ban ing Ginoo, palabungana, ing kasalpantayanan, busal ding tao. Ban ing kayarian, ing katuliran at kayapan ning Diyos, mabilis sumulong king Santa Iglesia at king Yato. Manalangin taking Ginoo. Ginong Jesus, pakramdaman mo ing panalangin mi. Ban ing Ginoo, palaganapan na ing tula, busal ding tao. Ban ing kapatawaran, at pamikhaluguran, sumulong at pisan meto nga noring mikawani na bakas, panalangin taking Ginoo.
Ginoong Jesus, pakramdaman mo'ing panalangin mi. Baning Ginoo, para kalanong pasibayo, ring tinape, ketiking yato. Bang alantaw o bansang dumanop pasibayo. Ating pupul ning yato, pante-pante, milaganap para king pakinabang ding sabla. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoong Jesus, pakramdaman mo yung panalangin mi. Tanggapan na mo naman sana ning Diyos yung kapasalamatan dari Sardas at Luz, Imelda at Clifford, Ray, Tony at Rose, Jaime at Adena, Lisa, Kate at Ram, Anthony Chase, Katrina Camille, Villa, Aileen, Benjamin at Alma, Mon at Sarah, Fred and Jenny, George and Telma, Hene Rosa, Jenaline, Rebecca at Lori. Kambeda ding kare-kare lang ang pamilya. Tanggapan na mo naman sana ng Diyos yung kapasalamatan daring mag-birthday, Patricia, Marilyn, at Joshua. Pagkalam na sana yung special intention dari Mary Manette, Nelson, Osalito, Dikat Helen, Ella, Eleanor, Jonel, Pauline, Socorro and family, Sarah May, Camila Angelica, Benedict Gerald, Patricia, Romel at Lori, Franz at Angeli, Prima, Christina, Carol, Rowelyn, Ann and RJ, Rolly and Eder, Dan and family, Mary Antoinette, at Jason and family. Para king speedy recovery, good health at healing, Di Benita, Remigio, Melissa, Ronnie, Perry, Rose, Milger, Antoinette, Clarita, Irene, Janet, Pauline, Dixon, Carmen, Ana Marie, Danilo, Neil, Jennifer, Zion, Rick and Tita, Zayev Kai, Azalia, Gabriel. Ipagkalam na sana ng Diyos yung pamanantabet protection ng Banalays, Berito king pamilyada ri Ani, Antonio Tosepina, Alfredo Jr. at Amelia, Bert at Angie, Imelda at Clifford, Ray, Eusebio at Norma at Andrea. At iuli na lasana king kayarian ng maligaya ring Kaladuada ri Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Cesar, Marian, Merla, Olga, Arsenia, Siriaco, Rodolfo, Emiliano Nieves, Perfecto, Paz, Jose Trina Perla, Benedicto Rodrigo, Mark Cromwald, Felicidad, Maricon, Lionel, Oliva, Daisy, Cecilia, Cesar, Wilma, Villahermosa, Walt, Oscar, Kenneth, Tristan, Alfredo Senior, Amando, Senior, Estela, Narciso, Estrella, Ricardo Waltor, Ana Maureen, Paul, Richard Jules, Rosette, Sarnoel, Agaton, Consolacion, Nida Cristeta, Demetrio, Belen, Danilo, Emelita, Rolando Lai, Mariano Epifania, Marnie, Victoriano, Abel, Misael, Armando, Aleo, Faustino, Jose, Arnold, Roman, Leonor, Natalia, Domingo, Inocencia, Alejandro, Ana, Victoria, Juanita at Eliseo Senior, ipanalangin taking Ginoo. Ginoong Jesus, pakiramdaman mo yung panalangin ni. Ngayon yaduan tamo, ing sarili tamong kapagnasan. Ginoong Heso Kristo, manalangin kami keka at abibita sami ing ipawi mo ing sablaming danop. Uling ika ing ginumi manggaman king alang angga. Amen.
Talakata po. Manalangin kayo kapatad, baning kaya katang daon, matanggap ya, arapanan ng Diyos, igpang mayupayang tutun. Tanggapan sa anong ginuwiting daon karinggamat mo, king ikapuri at kaligayan ng kayang lagyu, king kaya katangi kasaplala at ng mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo. O Ginoo, tanggapan mo rin ngayon, me pili, iba't karing dakal mong regalo. Mananunasan ang dating misteryo, pabanalan da kami at tayran da kaming papunta, king alang anggang ligaya. Itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginuma na tiliya kaya kayo, At kaya ka antibore, iyat na yun laring pusuyo. makayat na no, king Gino. Pasalamatan tayo ing Ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay karapat dapat at matulid. Ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin. O igpa Diyos king alanang gat lubos mayupaya. King kekang lugod, binukod mo kami, bani pakilala mo ing kekang karangalan. Agyamang gilutan da ka, uli na ning kasalanan mi, ginawa ka pamuring paralan, ban makapagbalik kami lug keka. Uli na niring kaluguran mong anak, meging tao yang kalupami. Ban kanita ating keng kalupang taong makapagligtas kaya kami, king kapahamakan at pangaliliking dalan. Kapamilatan na ring anghel ning banwayang pangding karelang panalangin ning kapanyamban, kabang magsayala arapan mo kapilan man, may suge sa inyong siwala, may king karela king matagumperang dalit ning kapuryan at ngaming kakanta. Hosanna, Hosanna. Hosanna, kakatas kata, nuwan ning darat, king lagyo ning Ginuon wan ya. Nuwan ning darat, king lagyo ning Ginuon wan ya. Hosanna, 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 king kakatas kata. Tunay kapin banal o yigpa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Uli na nita, pagparalampumi, pabanalan mo lasana, dening ayin king espiritu mo. Ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Iyeso Kristo. Bayu yami daon kusang lub, king pamaylas at kamatayan, king waning tinape. Pepa, salamat yakeka, piraso ne, at binyene karingkeyang disipulo nga na tanggapan yeti, hikongan at kananye. Iting kanakong katawan amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat na ningapunan, kingwaning kalis, pasibay ang pepasalamat keka, binyaning kalis karing kayang disipulo nga natanggapan yeti, ikongan at minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya, ing daya na ning bayo at alang-anggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban keta mi patawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako.
ing misteryo ning kasalpantayanan. Cristo Maria, Cristo sinubliam, Cristo datang niya, datang niyang yang inigaganakan miyoyig pa ing kamatayan at pamanyobli ng mebye ning anak mo. Darawon miyakeka iting tinapen na ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan ing pepalyarian mo kami matang pangtalakad arapan mo ban sumuyo keka. Mapakong mabaming pagamuwa mo, kingi kami ngansang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oyig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban biganap yaking lugod, kambening kaya kaming Papa, Francisco, ning kaya kaming Obispo, Florentino, at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynawa na at manenayang pangasubling miye at ding sablang meyangon na king biye. Tanggapan mula sa king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan, karapat dapat magkamit king biye alananga. Wan kayabe ng Mariaing Birhen induning Diyos, kayabe ng San Jose akayang esposo, kayabe daring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaboryan, king kekaba na ning panahon, puriyan daka at paligayan, kapamilata ng Heso Kristo, akekang anak. King kapamilata ng Kristo, kambena at kaya, igpang mayupayang tutug, kagum ning banalay Espiritu, pupuryan daka at parangalan, manggaman king alang angga. Ngani manalangin tangwit mong kapanaligan at lugod kingig pa, karing nga manong tiro na, kaya katamo ning Ginoo. May samban yang lagyo umu datang ke kami ing kayarian mo may pamintuan yang loob mo ketiking yatu at king banwa may pamintuan yung loob mo. Ingkak ka namin. Aking Aldo, Aldo. Ibigay mo ke kami, ibigay mo ke kami. Ingal dongeni at ipatawad mo ke kami ring sala mike eka ting pamamata
uwat mi karing mikasalake kami emu kay pa isawal king tukso nun ay kabusking marok. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Ban king kasaupaning kaya kang pakadulo, parati kaming mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming tala pangabos. Uling kekaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alang-angga. O ginuming Yesu Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan, lalakwan ko kaya kayo. Ing kanakong kapayapan, babye ko kaya kayo. Mo sana babalik din kaya kaming kasalanan, no nalawan mo yung kasalpantayanan ning kaya kang iglesia. Pamayapan men ponbilugan, agpangking kaborian mo, iya mabibiyat magari manggaman, king alananga. Amen. Ing kapayapanan ning Ginoo, manatili sana kapilan man kaya kayo. At keka ante mo rin. Ipakit tawing mikakametong tangyan ni king kapayapan. Niyoing kordero na ning Diyos, niyoing milalako king kasalanan na ning yato, nuan laring mayayaus king apuna na ning kordero. Gino, eko matampang tanggap keka, dapat igkas niya nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin Tayo kamo. kata po. O Ginoo, tinggap miyang sakramento, ang magmasusi king kapigaganakan, king kamatayan at pamanyabli ng mebye Kristong kakanganak. Manano na sanang itingayin, idala na king ilapit king kaya kaming alang hanggang kaligtasan. Itiaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Pope Francis po talaga na ing fourth Sunday of July, anting Aldo, the ring, elderly and grandparents. Kaluban na mo po ngeni. Kay ba't na po ning misa, rata pong bisa, panalangin ko la, bisang elderly ang pong grandparents. Pakit siya po yung katunayan natin ko nga po. Kay ba't na po nitang blessing, kanta ko po magpasiklod, karetang makapanaya. Ing ginumanayak mantabay kaya kayo. At kaya ka ante At mo rin. bendisyon na kayo ng Diyos, mayupayang tutuingig pa, amponing anak, amponing banalaya, Espiritu. Amen. Kaya katang misa mi daon ne, umen ako king kapayapan ng Kristo. Salamat, King Diyos.